pera kani kode na pagi mana sina ada kali kehilangan lawan kaya wau berkada na may pikiran sada akong kasembi sasela kawaram bayong kena bedas aku lalayun suni takang gina wae dunia kena kerawan kenasna ya pepe kirang kau inarang pomana kena berdai solang gua na lain lote tagrapa sa dia istiratan inata anang kaano bulawan kaya idolo marandengan inadiyayi kanope mana kewa anaka ya arano nasta dodotan ita arapa sasai dia istirahat tanaka arude nedeta amanegi ya rae getade manika inowa ako sambidem yang makin duduk naik kami bilang tawang kong susah elakau di sana kau ka wau berlimpah restoran nauna kasara dia kau tangga ikapi itu mantai menang kau malolota dia dosa kan dia inarang pemana kembedena stoya angwa perena kenam sasta biarkan dia tamatan dia tege tama ada kelakan wawaton ya pangga alaya aku dena parena
lakusa ay dog edong bulaway inama alas ginawa ko aba asok alam bekoron Naste ye na laku sabe aku ende nare ibuna saste la mereka no bedai sasalla mereka no launa sasalla mereka no bedai. Salamat rakano lang na friend ako si Saging kaya internet Facebook. So did na inaluya kanong nangaran kaya sabab ko kadakliw amay na nadya kanon miya aloy miya pudi ko mga ngaran nyo nakirata ginawa niya. Tino ka lagi-lagi kinun sa ginawa kan did na didiwag na kanong katanan na kansa kano kakawanan sa sanggibu salamat rakano. Kata so part 2 live ka na ini tumanang so pitirang nga maratabot dito man. Ipilidari lang ka na iko kebubayan mo makinig mambu. So man so diron kebubayan na andaman na ya. Sanggibu salamat rakan walang nga napansakan si Saging kay internet Facebook. Pangninta ko Allah ama ko tanos sumapya si sa dunya na yamalan na si sa alungan amore. Sabab sa di ako di makapagididigira ko sa ipakapya ginawa niyo na asara si kumapya da ka pa nakaburong da ka pangin puro ano na insyaallah na balasan tano Allah. Alam na pansang si Saging kay internet Facebook. Sanggibu salamat ko lang unam yag like ra kaniman to Saging kay live kan. Lagid as Saudi Arabia amawatan ay ngad dumang Arab agusos isa kiyang kaya Pilipinas alam na friend kanon oh balas na nga no Allah. Ang ninta ko alam suot kano kung mga live kan din yu sudiin din yu pangumintan sa mga rarata insyaallah na sumbatan tan busi ko mga oras time insyaallah. Sa kanaya kabaseran na undulo na ko tawa kapakipulot ta na pindulo ng kumambu kapakitunganaya ginani matanab na ay buy pagintaw si Saging kay dunya na susuaswat si ko Allah ay amala na so kapagari kang giginawa si ko agamais lang. Importante na di ko di magidide na si pa kapya ginawa niyo na banap kayo ka na marata pangilatan na kagi na para buisa ginawa ka gusto rinarinaur ka no alam mo na fans sa kasi Saging kaya online na Facebook. So sanggibu salamat ka no muda sa kor ka no ibigay ka no so salam nakapipya ginawa pagninak na si ko Allah amang bagian tanong si sa dunya na stampay si sa alungan na maure. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye bye.